हे गाइस श्री राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है डेली नाम जप वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस ये डेली नाम जप वीडियो का ये है 42वां दिन। 41 दिन कंप्लीट हो चुके हैं आपके प्यारे सपोर्ट से, भगवान के आशीर्वाद से। तो गाइस ये जो अपना 42वां दिन रहेगा इसको भी अपन कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे जो भी हमारे इस नाम जप को सुनता है वह हमारे इस नाम जप की यात्रा में शामिल हो जाता है। और मैं भगवान से यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस नाम जप को सुने भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूरा करे और जो भी चाहता है वो सब उसकी लाइफ में बहुत ही जल्द हासिल हो। तो गाइस आप हो सके तो ये 10 मिनट का नाम जप ज़रूर सुनिएगा। आप 24 घंटे में 10 मिनट तो भगवान को दे ही सकते हैं, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और इसीलिए दोस्तों मैंने ये नाम जप भी शुरू किया है ताकि आप लोग भी नाम जप के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन पा सकें। और चलिए दोस्तों आज का जो नाम जप है उसको कंप्लीट करने के लिए श्री राधा रानी जी का नाम जप करते हैं। हो सके तो बने रहिएगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा
Sira tarata 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 Sira darata 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 Sira tarata 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 sira tarata
Siradharata, 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 Siddhartha, 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 जय श्री राधे राधे। तो फाइनली गाइस आज का दोस्तों जो नाम जप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो भी अभी तक रुका रहा
जो भी नाम जप सुनते रहे, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा नाम जप सुना है। भगवान आपकी पूरी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरा करे, जो भी आपने सोच रखा है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।